bingana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba evyenza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Uno munsi dufise ikigwa kivuga kwatura icyo umwana azoba. Leo tuna somo linasema hivi kutabili kile mtoto atatokea. Umwana wawe, mtoto wako arafise icyo Imana yateguye ko azoba. Ana kitu Mungu amemwandalia atakuja kutokea baadaye. Ariko kandi arafise n'icyo Satani yateguye ko azoba. Lakini kuna ana kile tena shetani ameandaa atakuja kutokea baadaye. Hakaba n'icyo nawe wifuza ko azoba. Na kuna kile wewe unahitaji mtoto wako atokee. Hakaba n'icyo ababanyi bifuza ko azoba. Na kuna kile majirani wanahitaji mtoto wako atokee. Hakaba hari n'icyo wa murozi yo kwa Ntuzenya nawe yifuza ko azoba. Na kuna kuwa kitu fulani yule mchawi fulani anataka yule mtoto kuja kutokea. Akaba nicho abagukunda bagomba kwazoba. Na kuna kile wale wanatupenda wanataka mtoto wetu atokee. Hari nicho ukwanga yifuza kwazoba. Na yule anakuchukia pia kuna kitu anahitajia mtoto wako atokee kitu fulani. Ariko lakini buri mwana kila mtoto ataravuka bado hajazaliwa, Imana ibimuzi. Mungu anakuwa anamjua. Reka ndakubwire, acha nikwambie, utaraza ngaha kwisi bado wewe hujakuja ulimwenguni. Waba handi handi ulikuwa kama mahali fulani sindahazi, mimi sipajui, sishaka kwinjira matora, tena sitaki niingie kwenye. Ariko iconzi, lakini ninachojua aho twari hose mahali tulikuwepo twari mu biganza by'Uhoraho, kwenye mikono ya Mungu. Kuba wavukiye ahandi wavukira, kuwa umezaliwa mahali umezalikiwa, nuko ari naka yarageze kuvyara. Ni kwa sababu fulani alikuwa anafikiriwa, alikuwa anafikiri Mungu akachukua roho. Umuntu ni mwemu. Kwa sababu mwanadamu ni roho. Mungu akachukua roho ishira muri uwo mama, akaiweka kwenye mama huyo. Haleluya. 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 Ni nkuko ni kama vile iyo mama yatebagara kuvyara, huyo mama angekawia kuzaa. Imana yari yateguye kuzovuka muri uko kwezi nizo tariki. Kwa sababu Mungu kama Mungu alikuwa ameandaa kuzaliwa mwezi huo na tarehe hizo, wali kuchuvukira mu Bwongereza, ungezaliwa kama Uingereza. Chunda abagose unaniangalia sana ati yo menya nkavukira mu Bwongereza, na ningejua ningezaliwa Uingereza na mzungu nikakuwa mzungu. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Unja muvukana uno munsi yule kaka yako au dada yako, iyo bitabuko wari kuvukana n'ujya wundi, ungekuwa hivyo ungezaliwa na mwingine yule wa Uingereza. Leo utaravuka, kabla ya kuzaliwa, Imana irategura icuzo. Mungu anaandaa utatokea kitu gani.
umwana wese avuka Imana yategeye icazoba. Kila mtoto anazaliwa na Mungu ameandaa kitu gani atatokea baadaye. Abantu bavutse twita nabi. Kuna watu wamezaliwa tunawaita vibaya. Abana bavutse kunda zishuri. Watoto wana haramu. Mvuze ni abavutse kunda zishuri bashuko huko hejuru. Nikisema wale wazaliwa kwa mimba za haramu wapandishe mkono juu. Bamwe bashaka kumva isoni. Wengine wanaweza kusikia haya kupandisha mkono. Nuko menga nibo bavyigize. Kama vile wao ndio wamejifanya hivyo. Harabavutse kuna wengine walizaliwa mama wao yafashwe ku nguvu. Mama yao ameshikwa kwa nguvu. Ukachawibaza ati Imana ni izi. Unajiuliza Mungu hanijui. Kwa hivyo byabaye ni accident yabaye. Kwa sababu yametokea kama ajali tu. Arango abakorinda batifuza. Kuna wengine wana promotion mimba zile. Abavuta hanu batashaka kwavuka. Kuna wengine walizalikiwa mahali hawatakiwa wazalikiwe hapo. Umumama ugasanga yaranyoye imiti yo gukorora iyo nda. Mama unakutana amekunywa dawa za kupromosha mimba hiyo. Tamu papa kabiri umama tikorora iyo nda. Au baba anamwambia mama huyo promosha mimba hiyo. Leo gukoroka bikanga. Lakini mimba inashindikana kutoka. Kwa maana alifisi mugambi nao. Kwa sababu Mungu alikuwa na project na wewe. Hama kubavutse muri iyo nzira. Kuwa umezaliwa katika njia hiyo. Wavukiye mu nzu nziza. Umezaliwa katika nyumba nzuri. Nwavukiye habi. Na yule amezaliwa mahali pabaya. Bose baravutse. Wote wamezaliwa. Kandi Imana yafise imigambi umwe wese kwiwe. Wote wamezaliwa na Mungu ana makusudi kwa kila mmoja. Abavukiye muri clinic. Kuna wengine wamezaliwa clinic. Neza cyane. Wamezaliwa vizuri. Imuzu z'abana zihari. Nguo za watoto zipo. Nziza nzuri. Nuwavukiye mu cyaro. Kuna mwingine amezalikiwa huko maporini. Ninagiye kurima. Mama yake ameenda shambani. Nduzu turateguwe. Bila kuenda nguo. Mugabo baravutse. Lakini wamezaliwa. Kandi Imana yapanze kuba. Na yale Mungu amepanga atoke kwao. Kandi bizoba. Na atatokea kwao. Abavuke muri Rwakale. Kuna wengine wamezaliwa Rwakale. Wapandishe mikono. Abavuke muri Rwakale. Waliozaliwa Rwakale wapandishe mikono. Abavuke muri Prince Regis. Wenye wamezaliwa Prince Regis wapandishe mikono. Abavuke hospital militaire. Waliozaliwa hospital militaire. Abavuke Ruguru. Waliozaliwa milimani. Mu bitaro bya Ruguru. Ai! Waliozaliwa zahanati za milimani. Abavukiye muhira. Waliozaliwa nyumbani wapandishe mikono. Nka Yesu. Kama Yesu. Atavukiye mu bitaro. Mwenye kuzaliwa zahanati. Ariko abavukiye hose. Lakini mahali ulipozaliwa popote. Kizima wavutse. Lazima ni umezaliwa. Kandi kizima uriho. Na lazima upo. Ariko cyo ngomba kuvuga ngaha. Lakini nitaka kusema hivi. Nuko umuntu wese uko yavutse. Kila mtu visa alivyozaliwa. Yabavuka nabi. Kama alizaliwa vibaya. Yabavutse neza. Kama alizaliwa vizuri. Ayabavutse batageze babita bakabici. Kuna wengine wamezaliwa bado hawajaeneza wanawaita wakabici. Kirundi babita gute? Baje bavuka batageze wale wanazaliwa bado hawajaeneza siku. Wanawahitaji wanaweka kwenye mashine. Izina mu Kirundi ntaje. Kwa jina la Kirundi wanawahitaji. Arabavutse bacuramye cyangwa kuna wengine wamezaliwa wamechurama. Babita bagashindi. Wanawaita wakashindi hao. Ati arabutse yuni gashindi kwe. Wanasema wanazaliwa ni kashindi kabisa. Arabavutse kuna walizaliwa byananiranye ko bacaho bategerezwa kusha. Umeshirikana wapite mahali wangepasha kupita. Kugeza umuganga Saturn inda y'umama. Nani nasa anafika wakati anapasua. Nukuvuga abantu bagiye bashitse ngaha ku isi. Kila mtu aliyefika hapa mu nzira ziwe kwa njia tofauti. Mose afisi ngene yageze muri iki gisagara. Kila mtu anagisa amefika hapa katika mji huu. Haleluya. Haleluya. Kandi waje neza. Yule amekuja vizuri. Waje muri memento. Yule amekuja kwenye memento. Nuwaje abaje muri dunyuri. Na wale wamekuja wameshikilia gari kwa nyuma. Bose bari ngaha muri iki gisagara. Wote wako hapa mjini. Bisigura ngo waje muri memento ni wazotera imbere kurusha waje kuri dunyuri. Haina maana mwenye amekuja kwenye gari ya memento ndio atasonga mbele kuzidi yule ameshikilia gari. Haleluya. Haleluya. Kizima ko washise mu gisagara. Lazima umefika tu mjini. Nawe kizima ko wavutse. Na wewe lazima umezaliwa. Kandi hari Imana yateguye ko bizoba ku buzima bwawe. Na tena kuna vile Mungu ameandaa vitatokea kwa maisha yako. Nubwo Satani nawe yapanze ibindi. Hata kama shetani naye amepanga mengine. Nubwo mama kabwana anapanga ibindi. Hata kama mama kabwana ameandaa mengine. Nubwo abandi bagupangira ibindi. Hata kama wengine wanapanga mengine. Hari Imana yavuze ku buzima bwawe kandi kizo changu na kitatokea tu.
nacho bitwaye uko wavutse kose. Haina shida gisi umezaliwa. Arabavukiye mu Burundi, kuna wengine wamezaliwa Burundi, arabatavukiye, kuna wengine wamezaliwa mahali pengine. Haleluya, haleluya. Ushakuvukiye mu Burundi, inawezekana ukawezaliwa hapa, kandi ntubuvukire au usizaliwe hapa, ukavukira mu yindi ntara ya kure, unazaliwa katika mkoa, kandi ntubivukiremo, au usizaliwe hapa. Ariko Imana yavuze ku buzima bwawe, kile Mungu amesema juu ya maisha yako kitatokea. Amena, 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 amena. Nubwo Satani agerageza, hata kama shetani anajaribu kupindisha, anajaribu kupimisha, kukezya, anajaribu kupimisha, kugira ngo ubuzima nuwe ili maisha yako asitokee kama vile Mungu alivyopanga. Imana Mungu yashimye kuno munsi tuza gusengera abantu, amekubali tuje tuombe mahali hapa. Ivyo yavuze ku mwana wawe, aliongea juu ya mtoto wako yatatokea, kandi nivyo yavuze kuri wewe bizo, yale alisema juu yako yatatokea. Reka mwereke ingene n'umuntu yavutse nabi ashobora gutera imbere. Acha nikuonyeshe mtu alizaliwa vibaya na anaweza kasonga mbele. Itanguriro 15 Mwanzo 16 ku murongo wa 11. Itanguriro 15 Mwanzo 16 mstari wa 11. Murongo wa 11. Mstari wa 11. Avuga ngo umumarayika w'Uhoraho arongera aramubwira ati raba ufise inda uzovyara umuhungu kandi uzumwite Ishimayeli, kuko Uhoraho yumvise kubabazwa kwawe. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Uyu yari Hagayi. Uyu alikuwa Hagayi. Uyu Hagayi yari n'umuyaya. Alikuwa sio kijakazi. Nta nubwo yari umukozi wo mu nzu. Alikuwa sio hata mtumishi wa ndani. Alikuwa yari inchoreke. Alikuwa kijakazi wa Sara. Alikuwa kijakazi wa Sara. Tunaelewana vizuri? Tunatahurana ngaho. Uyu Sara maze kubona ko atevye kuvyara, Sara alipoona kama na kauya kuzaa, afata Hagayi amushamugikiriza cyumba, akamchukua Hagayi akamubeba kwenye wale wa Ibrahim, aza kuvyara umwana adaciye mu mategeko, akakuja kuzaa mtoto ilegali. Ibaze umwana yavutse ku muyaya wawe. Jifikire mtoto aliyozaliwa katika kijakazi wako. Muyaya n'umugabo wawe. Kijakazi wako na mume wako. Muyaya afisa agateka. Kijakazi ibaze inchoreke basi. Sasa jifikire kijakazi. Bwana sade sana. Umengani yarakwiye kwitabwaho. Nafikiri alikuwa hastahili kuchukuliwa vizuri. Ariko Imana yaramuhezagiye. Lakini Mungu amembariki. Kuko Imana yarazi ingene yavutse. Yeye Mungu akuangalia gisa alivyozaliwa. Yarazi icyo yapanze ku buzima bwe. Alikuwa anajua amepanga nini katika maisha yake. Haleluya. 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 Imana iza kubwira Hagayi. Mungu akamwambia Hagayi, ati raba ufise inda. Angalia una mimba. Uzovyara umuhungu. Utazaa mtoto wa kiume. Kandi uzumwite. Tena umuite Ishmaeli. Kuko Uhoraho yumvise kubabazwa kwawe. Sababu Mungu amesikia kuumizwa kwako. Hari umukobwa ari ngaha. Kuna mwanamke yuko mahali hapa. Ashobora kuba afise imbanyi. Anaweza kuwa na mimba. Idaciye mu mategeko. Mimba ambapo si irregare. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Akibaza ngo agira ikore. Anajifikiri aiporomoshe. Reka. Acha. Uyo n'umuntu Imana ifise icyo yavuze ko. Unaye Mungu ana kitu amesema juu yake. Kuko ntiyapfuye kuza. Yeye hakuja kibahati. Nawe nta cyaha yakoze. Yeye hana dhambi ametenda. Ni wewe wakoze icyaha. Wewe umetenda dhambi. Reka umwana yibereho. Acha mtoto huyo aishi. Kuko ejo hiwe nuhazi. Sababu kesho yake hauijui. Hari Imana iriko iravuga kuri we. Kuna Mungu anasema juu ya maisha yake. Nimba cyane n'umukobwa munyiganza. Kama unakana binti mutingishe. Mubwira ati nimba ufise imbanyi. Umwambie kama una mimba uzoivyare neza. Hiyo mimba uizae vizuri. Nyabuzuchi yavuga ati unyagirije ko hakuna mwenye anakosa nasema unakuja kunaambia kama nime uchumbia ati ni pastor abivuze. Mwambie pastor anasema hivyo sio mimi. Haleluya. 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 Turavya Isaka ingene yavutse. Tukimwangalia Isaka gisalivyo. Yavutse neza. Alizaliwa vizuri. Nawe kandi Imana imuvuga. Na tena Mungu akamsema juu. Aliyezaliwa vibaya. Imana ikamuvuga. Mungu amemsema juu. Wavutse neza. Aliyezaliwa vizuri. Imana ikamuvuga. Mungu anasema juu yake. Itanguriro 17 17 mstari wa 19. Imana iramwishura atoya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana kandi uzumwite Isaka, nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe ngo ribe isezerano ridashira ku ruvyaro rwiwe
ruzovuka hanyuma Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana iza kuvuga ibigiye kuzoba kuri Isaka. Mungu akaongea yale atatokea juu ya Isaka. Yesu yavutse neza. Alizaliwa vizuri. Kumbe Imana ivuga vyiza. Mungu anasema vizuri. Wavutse neza. Wale wamezaliwa vizuri. Na wavutse wale wamezaliwa vibaya. Salomo mukuvuka kwiwe wakati alipozaliwa, igitabo cha mbere c'ingoma tukisoma Nyakati za kwanza 22 kw'icenda mstari wa 9. Igitabo cha mbere c'ingoma 22 kw'icenda 22 mstari wa 9. Ritira uzovyara umwana w'umuhungu azoba umunyamahoro, riti kandi nzomuha kuba intore hagati y'abansi biwe bose bamukikije, kuko izina ryiwe azokwitwa Salomo. Riti kandi nzoha ubw'Isirayeli amahoro n'umutekano ku ngoma yiwe. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Imana ibigiye Daudi. Mungu amemwambia Daudi ibizoba ku mwana, akamwambia yale atatokea katika mtoto wake. Uyu mwana, huyu mtoto yavutse nabi, alizaliwa vibaya. Vuga ngo nabi. Sema vibaya. Kutavuze nabi. Mbona hujasema vibaya? Uyu mwana, huyu mtoto yavutse ku mugore wa Uri. Alizaliwa kwa mke wa Uri. Ibuka ko Salomo yigeze kwipfuza umugore w'abandi. Kumbuka kwamba Salomo aliwahi kutamani mke wa watu. Daudi nako yipfujije umugore w'abandi. Kumbuka kama Daudi amekumbuka amutera inda. Mke wa watu akamubebesha mimba. Amuteye inda. Akamubebesha mimba. Atayicana nyene umugore. Akamuwa na yule mke. Yongurwa atayibuka. Hiyo habari mnaikumbuka. Mwana avutse. Yule mtoto alizaliwa. Yaciye apfa. Alikufa. Mugabo nyuma wa mugore. Lakini baba yule uwundi akazaa mtoto huyu Salomo. Halo. Kandi mu rubyaro rwa Yesu, tena katika uzao wa Yesu, uravye muri Matayo 1, ukiangalia Matayo 1, unaona Yesu akomoka kuri Daudi. Unaona Yesu akitokea katika ukoo wa Daudi. Salomo ikabandana. Salomo unashuka na unaendelea. Kumbe Maria yapanze ko azovuka wenyene. Kumbe Mungu alikuwa amepanga kama atazaliwa katika ukoo huu. Ariko aza gutwara Daudi, aza gutwara umugore w'abandi. Lakini Daudi akabeba mke wa watu. Dusomye ku makuru ya Yesu nawe. Ukisoma katika habari za Yesu. Wewe murabizi. Yeye mnayajua. Malaika araje arabivuga mbere ya wakati. Malaika alikuja akasema mbele ya wakati. Akasema hivi tazama mtoto wa Umuite Yesu. Umuite Yesu. Kuko ari wazokiza abantu biwe. Ataponya watu wake. Ivyaha vyao. Dhambi zao. Aho ni muri Matayo. Hapo ni Matayo 1:21. 21. Yohana nawe nyine nuko nyine. Yohana naye tena naye Zakaria arabiyawe. Zakaria amepewa azobyara umwana. Kama atazaliwa amwite Yohana. Wamuite Yohana. Ko azobineguza. Atakuja kuandaa Yesu. Usomye muri Luka. Ukisoma Luka 13. Turavye Samsoni. Mwangalia Samson. Ingene yavutse. Kisi alivyozaliwa. Imana yarabwiye Manoa. Mungu alimwambia Manoa. Sewa Samsoni. Baba yake na Samson. Yeye tatokea. Turavye Yosefu. Tukimwangalia Yosefu. Amaze kuvuka. Gisi alivyozaliwa. Imana yarabicibimubwira. Mungu alimwambia hayo. Ingene azobaho. Gisi atatoisha. Ingene abavukana nawe ingene bazomupfukamira. Gisi wale wanazaliwa pamoja watamupigia makofi. Turavye Yeremia. Tukimwangalia Yeremia. Turabona ingene Imana yabwiye Yeremia. Tunaona gisi Mungu alimwambia Yeremia. Anakuumbira mu nda ya mama wawe. Akasema hivi bado sijakuzaa. Nilikuwa nakujua. Nari nagutoranije. Nilikuwa nimekuandaa. Wewe umuvugisha w'amahanga. Ili uwe nabii wa mataifa. None sasa ikibazo kiri. Shida iko wapi? Kubera iki Imana itegurira umuntu ibyiza? Kwa nini Mungu anamwandalia mtu mema? Ariko mukazibona abana bamwe babaye ibibandi. Nyuma unakutana wengine wanakuja kwa waizi. Abandi babaye abasambanyi. Wengine wanakuja kwa wazinzi. Abandi babaye abakene. Wengine wanakuja kwa maskini wa mwisho. Bamwe banciyaho. Maskini wa mwisho. None bigenda gute? Sasa inakuwaje sasa? Icyambere. Cha kwanza. Umwana aravuka. Mtoto anazaliwa. Ariko agahindurwa n'izina yahawe. Lakini anabadilishwa na jina amepewa. Burya amazina. Majina. Arashobora guhindura umuntu. Anaweza kabadilisha mtu. Iki agombye kuzoa. Kile angetokea. Nigaza mugenzi ati witwa nde? Mutingishe mwenza kumuuliza unaitwa nani? Dusome igitabo cha mbere cha Samueli. Tukisoma kitabu cha kwanza cha Samueli. Igitabo 25. Ku murongo wa 25. Havuga ngo ndakwinginze mwami wanje woye kwiyumvira kuri uwo muntu w'umugesera Nabali, izina ni ryo muntu. Nabali niko yitwa
kandi ubujuju niko kameremere kiwe, ariko jewe umuja wawe sinigeze mbona imikangara yawe watumye mwami wanje. Imana yabwe icubahiro. Amen. Uyu yari umudamu yitwa Abigayili. Huyu alikuwa mwanamke anaitwa Abigaili. Yafise umugabo alikuwa na mume yitwa Nabali. anaitwa Nabali. Uyo Nabali yari izina risigura rujuju. Nasema hivi kirofa. Kandi yakora ibintu by'ubujuju gusa. Tena alikuwa anatenda mambo ya kirofa tu. Biblia ngo kandi ubujuju niko kari kameremere kiwe. Biblia inasema kwamba urofa ndio ilikuwa mambo anamuzungumza. Nimba muri kameremere kiwe harimo ubujuju. Sasa katika Israeli zake palikuwa urofa. Kwa ibintu byinshi yakora byari by'uburofa. Kila mambo yenyewe ilikuwa ni mambo ya urofa tu. Umunsi umwe umwami Dawidi, siku moja mfalme Daudi arungika abantu kuja gutoza injya, akatuma vijana wake kwenda kutafuta chakula. Nabali acharabatuka, Nabali akawatusi, atuka Dawidi, akamtusi Daudi, atuka nabo bari kumwe, akatusi jeshi lake. Dawidi arababara, Daudi akagazimika. Nugatari umwami cyo gihe yari umuroberi, hata kama alikuwa sio mfalme, alikuwa muasi. Muri cyo gihe wakati huyo agomora ingabo, akatuma wanajeshi wake, akasema ninarapa yamwica n'umuryango huwa na familia yake pamoja. Mugabo Nabali agira Imana ko yafise umugore w'ubwenge. Nabali akawa na bahati kwa sababu alikuwa na mke mwenye akili. Nimbo cyane n'umupapa mugira ati kama kana baba mwambie hivi, ugira Imana ko umugore wawe umunyabwenge. Una bahati yako ni kwa sababu mke wako ana akili. Avuze ati amena, akisema amena itakuwa ni ukweli. Uonye yihoreye, ukiona ananyamanza agakora bikijisho, anakuangalia kijisho azohakanye ibyo uvuze, atakuwa amekataa yale umetaja. Turasubiyemo, tunarudia ati ugira Imana ko ufise umugore w'umunyabwenge. Una bahati kwa sababu una mke mwenye akili. Chumurabo, alafu mwangalie akwishuye ngo amekujibu. Nimwe cyane n'umuntu w'umudamu, kama unakana mwanamke ugiye tugira Imana ko umugabo wawe umunyabwenge, umwambie una bahati kwa sababu mume wako ni mtu wa hekima. Uwanyabyakiriye gute? Umeona ameyapokea namna gani? Avuze amena no kuvuga ari ivyo. Ukiona nasema amena itakuwa ni kweli. Uwanyakuravye kijisho, ukiona na kuangalia kijicho, tumenya ko ivyo uvuze atari ivyo. Ujue yale yenye umesema si kweli. Haleluya, haleluya. Wa mudamu yari umunyabwenge. Yule mama alikuwa mwenye hekima. Abigaili akaenda mbele ya Dawidi, akaenda mbele ya Dawidi, akanyenyekea, akamusaba imbabazi, akamuomba msamaha, akamuha signification cyangwa isobanuro y'ivyo maana ya jina ya ati umugabo wanje ni Lofa. Mume wangu ni Lofa. Ati izina ni ryo muntu, jina ndiyo mtu, anaitwa Nabali, anaitwa Nabali. Urazi ko bisobanura bujuju, maana yake nasema ni mtu Lofa. Bisigura ko izina uhaye umuntu, sasa jina unamupa mtu, nicho kizoba mu buzima bwiwe, nicho kitazilisha, atatokea kitu fulani katika maisha. Abantu bitwa Mateso, kuna watu wanaitwa Mateso. Tabu, kuna watu wanaitwa Tabu hivyo. Mfakurera, kuna watu wanasema Lea hivyo hivyo. Uwundi nini? Mwingine ni nani? Mahangaiko, Tabu hivyo hivyo, machozi, magwara, marushwa, matabu, siyapata, sinaronga, nzopfa neze, nitakufa maskini, nzopfa nenye, nitakufa maskini, nzopfa neze, nzokira neze, kawia, bizomugwako. Ari umuntu nari nzita bizongwako, naratinya kugia kuri amagara bwa muntu bibe bingwa. Nilikuwa ninaogopa kuliita ili visije kutokea kwangu. Nataka mwitati bizokugwako. Nilikuwa nasema hivi vitagwagukia wewe mwenyewe. Karabaye iryo zina ntiriba. Bamire babika, Karabaye. Twavyise muri primaire. Karabaye katika masomo ya msingi. Banja tuyaga. Kibwa, Kabwana, Nzigo, bari inzigo, Nyiganze mugenzi ubaza ati witwa mutumishe mwenza kumuuliza unaitwa nani? Umbiza atinye kuri kubwira, ukiona anaogopa kulikwambia, umugatirira te amakenge iryo zira rya ninatiwa mashaka na jina lako. Amazina rero, sasa majina arashobora guhindura umuntu,
anaweza akabadilisha mtu. Icyari cyateguwe kuzoba kuri uwo muntu Kila kilikuwa kimeandaliwa kutokea kwa mtu huyo. akaba ikijanye n'izina mumuhaye. Kinatokana na jina umemupa. Abazungu barazi ubwenge. Wazungu wana akili nyingi. Bagomba ko twitwa amazina ya kizungu. Tuitwe majina ya kizungu. Tutazi n'insobanuro yayo. Yale ambapo hatujui nini anasema nini. Ari ntazokira. Kuna yale anaitwa hivyo ntazokira. Sanga yitwa bizomugwako. Anasema ni bizomugwako. Ngabo ikabagitwa mu kizungu. Lakini liko katika kizungu. Utazi cyo isobanuro. Lile ambapo hujui maana yake ni nini. Nikanzo muri kumatama makazirano yawe. Mutingishe jina lako la pili linasema nini? Yakubwiye ngo amekwambia, yavuze ngo navyazi, amesema hayajui, yanze kukubwira icyo bisobanura, amekataa kukwambia maana yake. bisigura ko nawe atazi icyo bisobanura. Maana yake na yeye hajui linaitwa nini. Jana natangaye numvise abantu bitwa ba Diane. Nimeshangaa nikisikia watu wanaitwa Diane. Diane ni kigigwamana chingore. Diane ni kimungu cha kike. Muri Biblia lirahari. Biblia, katika Biblia nuko ntarironde nari kuri baronye. Nitafuta ningewaonyesha. Kiretse mu mayingi minota 3 cyangwa 5 na dakika 3 au 5 naweza nikapatafuta. Ugasanga umuntu yitwa Diane. Unakutana mtu anaitwa Diane. Mugabe iryo zina. Lakini jina hilo ni kigigwamana chingore. Inakuwa ni kimungu cha mwanamke. Amazina rero. Sasa majina abavuze insobanuro anakuwa na maana yake kandi arakurikirana, na tena majina yanafuatiliana. No mu Kirundi barabizi, hata kwenye Kirundi wanajua hapo. Bagongo izina ni ryo muntu, jina ndo mtu. Barasede sana, Bwana tusaidie sana. Hari amazina, kuna majina imani idashobora kubwezagiriramwo. Kuna majina Mungu hawezi kukubalikia katika majina hayo. Hari amazina, kuna majina navyo genda gute, hata ufanyaje witwa iryo zina kama unaitwa majina hayo, mukishani winjira, baraka haiwezi kuingia. Imana Mungu yayagonje kwa umugisha witwa Aburamu. Mungu alikuwa ametaka kumupa baraka mtu alikuwa anaitwa Abraham. N'umugore wiwe Sarai, na mke wake anaitwa Sarai. Biranga pe akashindikana. Imana ibanza kumuhindura izina. Mungu akabadilisha kwanza jina. Akamwambia hivi, wiswe Aburahamu, unaitwa Abrahamu. Ikimubwica bisobanura, akamwambia maana yake ya Abraham, kukuba sekuruza w'amahanga, unakuwa babu wa mataifa. Niyo yavuye avyara, ndipo amepata uzao. Byari byanze ko avyara, ilikuwa imeshindikana abitewe n'izina, kutokana na jina. Ariko Imana imuizina, lakini Mungu akamupa jina bijanye nibigiye kuba la kuendekana na yale anaenda kutokea. Uitwaga Yakobo, yule anaitwa Yakobo. Waze itwa Yakobo, yule alikuwa anaitwa Yakobo. Yaboshe malaika, alimshika malaika, ati numva utameza, akamwambia hautatoka hapa bila kunibariki. Malaika wanakumugisha, malaika kaona kama baraka. Malaika abona yukumugisha. Baraka inaanzia kwa jina. Abona yuko umugisha uvana n'izina. Baraka yako, umugisha wawe inaanza na jina lako. Umugisha wawe utangurana n'izina ryawe. Ukiwa na jina mbaya, ufisi zina ribi, jina ambayo inakataa baraka. Lero izina ribi liranga umugisha. Kuna majina ambayo yanakataa baraka. Haya mazina yangu umugisha. Ni lazima leo tuyabadilishe. Ino munsi tutaweza kuyahindura. Hautabadilisha kwa ID yako, hapana. Oya nitu yahindura kunyene. Hautabadilisha kwa identity yako. Nurihindura kuri identity yawe. Oya utaacha tu hapo. Oya urigumisha identity. Lakini utapanga jina lingine. Ariko nawe ugiye gupanga izina ryawe. Kwa identity yako kunaandikwa mateso. Kuri karangamuri yawe handitse ngo ngorane. Lakini ambia watu mimi si iti mateso. Ubabwira abantu ati Jesse nitwa ngorane. Mimi naitwa raha. Jewe nitwa munezero. Au naitwa jibu. Jewe nitwa nyishu. Kwa identity yako kunaandikwa tabu. Kuri karangamuri yawe handitse ngo ingorane. Bibazo. Raha. Wavuga ati umunezero. Kwa identity yako kunaandikwa machozi. Ngo marira. Wewe waambie mimi si iti machozi. Wewe waambie ati Jesse ndi marira. Mimi naitwa kicheko. Jewe ni bitwenge. Na serikali inakubali mtu kubadilisha jina kwa identity. Leta ni yemera guhindura izina kuri identity. Inakubali. Inavyemera guhindura kuri identity. Unaenda kwa meya. Uragenda hali ya kuri maire de la ville. Wanaandika wanabadilisha. Bakandika bakabihindura. Shida tu ni ingorane. Diplome yako. Ama diplome. Karatasi za parcele. Inkaratasi za maparcele. Hata kusudi usingoje kusumbuana huko. Kugira ni wiri uragenda kugora niyo. Wewe badilisha maana ya jina. Wewe hindura ico izina risigura. Jamaa mwingine. Uyundo umuntu alikuwa mwizi. Yari musuma. Alikuwa anaiba kambuzi tu. Yiba impene.
yeye alikuwa specialist wa mbuzi. yari muhinga mu byo kwiba yeye impene. akiona mbuzi haiachi. Rero abonye impene ntiyashobora kuyisiga. Sasa kila mara wakimkamata wanampiga. Rero umunsi wose bamufashe wakimpiga nyuma wakabadilisha wakasema huyu jamaa inyuma barahindura baravuga ati nafaa tumwekee chapa. Reka tumuhindure tumushire ku chapa. Mwandike kila mtu ajue kwamba ni mwizi wa mbuzi. Mwandike umuntu wese amenye ko ari umusuma w'impene. Wakamwandika M2 M2 wakaunguza na chuma. Hanyuma baturi chuma. Inamaanisha mwizi wa mbuzi. Bandika umusuma w'impene. Siku nyingine akaokoka. Yindi munsi arakizwa. Akasikia maneno kama haya. Yumva majambo ngaya. Sasa ile MM wanapomuuliza amaze kubona za M2 ziri kuri kuhanga. Mwana wa Mungu. Akachavuga ati umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Acha na wewe hilo jina libadilishwe. Kana wewe izina ryawe rihindurwe. Amen. 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 Wameandika MM. Banditse M2. Waliandika hautapata. Bavuze ngo ntuzoronka. Wewe andika nitapata. Andika wewe ngo nzoronka. Waliandika utakufa masikini. Banditse ngo uzopfa uri mukene. Andika nitaishi tajiri. Ugati jenzo bahandi umutunzi. Haleluya. Amen. Waliandika hautaolewa. Utazorongorwa. Andika harusi yangu ni mwaka huu nakuja. Ubukwe bwanje ni mu mwaka uza. Walisema utajenga nyumba. Bavuze ati ntuzokubaka. Andika mwezi wa pili na msingi. Kwa kabiri nzotangura umushinge. Amen. Amen. Watu waliitwa majina mabaya na wazazi wao. Abantu bishwe amazina n'abavyeyi babo. Na wengine waliitwa majina mabaya na majirani. Hariho n'abandi bishwe amazina babi n'ababanyi. Bwana tusaidie sana. Imana idufashe cyane. Bwana tusaidie tena. Imana idufashe cyane. Sasa jina lako. Rero izina ryawe ni chanzo, niyo ntango ya baraka yako, cy'umugisha wawe, au laana yako, canke umuvumo wawe. Nitapenda leo ile munsi ndashaka tutabadilisha majina, tuhindure amazina. Kile ambacho nafundisha mtoto, ico wigisha umwana, kinaweza sababisha maisha yake na badilika. Kinashobora gutuma ubuzima bwiwe buhinduka. Umwigisha kwiba, kama unamfundisha kuiba, nubwo Imana iba yaramuteguriye kuzoba uko, hata kama Mungu amemwandalia kama atatokea mtu mzuri, azoba ikibanda, atakuwa mwizi tu. Umwigishije ijambo ry'Imana, ukimfundisha neno la Mungu, azoba umuntu nyawe, atakuwa mtu mzuri. Ibaze nawe uri kurumva ijambo ry'Imana, Fikiri kama wewe leo unasikia neno la Mungu, ariko bana, lakini watoto ukanga ko baza muri Sunday school, unakataa watoto wasije kwenye Sunday school, ukawa witeze ko bana bawe baje mugisha, unatarajia watoto wako wawe watoto wa baraka, uzoba wihenze cyane. Wewe umejidanganya sana. Muhira nyumbani uzosanga ufise kambi y'ibisuma, utakutana una kambi ya waizi, ikambi y'abamaraya, kambi ya wazenifu, ikambi y'ibibandi, kambi ya waizi, kuko bigishwa n'abanyamihana, kwa sababu wamefundisha na majirani, ariko bazana imbere y'Imana, lakini walete mbele za Mungu. Imani yagiye neza, Mungu awatendee vizuri. Reka nakubwira ikindi kintu, acha nikwambie kingine kitu. Kuja abantu babi, watu wabaya babaho, wapo, bakoresha utotwana, wanatumia utoto marozi katika mambo ya uchawi, kandi ugatangazwa nuko na wewe unashangazwa marozi iwe katika uchawi wake, abaroga hera kuri wewe, wanarogewa ni wewe, wanaanzia wewe. Mama mmoja yarafise umwana, alikuwa na mtoto. Uwo munsi alikuwa ategura ivyo kujya, mama huyo alikuwa anaandaa chakula, azabona kana kiwe kimyaka 10, akaona mtoto wake wa miaka 10 katanguye kurira, kanaanza kulia. Nyina mbaza tulizwa nini? Mama yake anamuuliza unalizwa na nini? Analira gusa, analia tu. Saras baba yake akakuja, aramubaza, akamuuliza, mwana akomeza kurira, mtoto akaendelea kulia. Saramukanyira, baba akamtisha, umwana aranga kuvuga, mtoto akakataa kusema. se achafata, baba yake akachukua, bashusha amavuta, wakachemsha mafuta kambiri, bakachemsha mafuta ya mawese. Ababi ati ubu tugomba tuyagusuke, akamwambia tunataka tumwagie mafuta haya, kama utatueleza kinachosababisha unalia. Ati gituma nariko ndarira, unajua sababu ninalia? Nuko papa aza gupfa uno musi saa 6, kwa sababu baba yangu saa 6 atakufa saa 6 ya usiku. Bisiguriki maana yake ni nini? Aturumva unasikia wa mkobwa runaka, yule binti fulani yamaze kutwinjiza mu by'amarozi, yeye ametuingiza katika ukoo wa uchawi, kandi twamatuguruka, na kila siku tunaruka, yamatujanuku, anatupeleka hivi, tunafanya hivi. Sasa leo dutanga abavyeyi, wamesema tutoe wazazi. Ati je natanze papa, mimi nimemtoa baba yangu, ati saa 6 jioni haza gupfa, sasa saa 6 usiku atakufa.
iganza uwo muri kumwe mutingishe jirani yako. aturisiri ko mwana wawe gikomeye neza. Wewe uko na uhakika kama mtoto wako yuko sawa. Suri mubaza ati urisiri ko waramujana. Muulize uko sure hawajampeleka sehemu yoyote. Zana bana baza barasengerwa. Leta watoto wawe wanaombewa. Zana bana muri Sunday school. Walete kwenye Sunday school. Nandi kama kesho hawa harashwa kuwa habi. Kesho yao itakuwa mbaya, inaweza kuwa mbaya. Bwana saidie sana. Bwana atusaidie. Icho twatura kile tunachokili nicho kiba kubana ba. Nicho kinatokea juu ya watoto wetu. Yaba umuvyayi w'imwemu kama ni mzazi wa kiroho, yaba umuvyayi w'umubiri, waida mzazi wa kimwili, icha kwaturako kile anachokili juu yako nicho kizokuwa, nicho kitatokea kwako. Dusomye tukisoma Itanguriro 35 Mwanzo 35 ku murongo wa 33 havuga ngo Yakobo aramwishura ati banzu ndahire, aramurahira agura na Yakobo ivyo kubasamuragwa kwiwe. Imana dufashe cyane. Amen. Aya makuru ya Yakobo na Esau. Habari za Esau na Yakobo. Yakobo yari ikenereye umugisha. Yeye alikuwa anataka baraka. Mugabo Esau, lakini Esau yari ikenereye inja. Yeye alikuwa ana shida na chakula tu. Nubu nabaza abantu ndazi ko hata nikiuliza watu ninajua bonshi botora ibya Esau. Wengi wanaweza wakachagua mambo ya Esau. Inge ndakubaza. Acha nikuulize. Bazanye 100 million. Wakileta milioni 100. Milioni jana. Milioni 100. Bawo ati hitamo. Wakasema chagua. Umuvyeyi w'imwe Mariaji mbere. Chagua baba yako ya kiroho yuko pale mbele. Avuga ati ushaka twara 100 million. Yule anataka bebe milioni 100. Ahitemo kimwe muri ibi. Achague kimoja katika mambo haya. Tange asenge umugisha. Au aombewe baraka. Otoriki. Unaweza kuchagua nini? 100 million. Milioni 100. Hapana kuigirisha. Acha sikujifanyisha. Ukingana umeze. Sema gisi ulivyo. Abantu benshi, watu wengi batoribonekana amaso, wanachagua yale ya kuonekana kwa macho. Ariko mukwatura ko muvyeyi, lakini kukili kwa mzazi kuri mu bushobozi bwinshi. Kumo ndani nguvu nyingi sana. Yakobo cyabumuhezagirwa. Yakobo akakuwa mbarikiwa. Kuko mu mugisha, kwa sababu ndani ya baraka n'amafaranga arimo, hata pesa zimo. Esau yari ibiharage. Esau amekula maharage. Abarahejeje. Mambo kwishi. Mugabo Yakobo, lakini Yakobo yaronse umugisha. Amepata baraka. Nivyo biharage arabiro. Hata maharage akayapata pia. Tunaelewana? Tunataurana. Wataye umugisha, aliyopata baraka, nayo mafaranga yaro, hata pesa napata. Ivyo watura yale unakili nivyo biba ku buzima bwawe. Ndio anatokea juu ya maisha yako. Ivyo watura ku mwana, yale unakili juu ya mtoto wako, nivyo bizoba. Ndio atatokea juu ya mtoto wako. Umumama umwe, mama umoja, yalikuwa aroza kiyo chita. Alikuwa anaosha kioo cha taa. Kera haya matara, zamani kulikuwa mataa ya petroli, walikuwa wanatumia mafuta ya petroli. Alikuwa na vioo. Mukuyoza babogesha, wakati wanakosha kioo, baogesha gafu, walikuwa wanatumia unga change umunyota, au wanatumia nigeze kubona iryo tara. Nani aliwahi kuona taa hizo? Ndika yakona ruguru ubu. Ninafikiri hata bilimani bado wangale wanatumia taa hizo. Washako bazifisi. Ninafikiri kama kuna watu bado wangale wanatumia taa hizo. Alikuwa roza, wakati alikuwa anakosha kioo hicho. Mwana urazi kwa bana bakubagana. Unajua kama watoto wanakuaga waguruguru. Aichaka. Akapitwa kile kioo. Ikiyo kiramene. Kioo kikavunjika. Wa mama, yule mama achatukawa mwana akamtusi mtoto wake katika Kiswahili. Ati mavi. Akasema mavi hivyo. Wabona ngeni mbele ya. Unaona kisi umenivunja kioo. Yibaza ngo biraheze. Akafikiri mambo amekushia hapo. Ajanye mwijo. Wakati alipolala usingizi, arota, akaota nzozi. Agiye kwa na utu. Anaingia kwenye choo. Kwa kukazuka sugumu. Anaingia kwa choo. Araheza mwanda mukuru. Akamaliza shida yake hapo. Azabona umumalaika akakuja analeta kale katoto. Azakazanye. Akaja na kaleta malaika. Agashira agatsindagira alicha kinogo. Anagashindila kwenye tundu la choo. Atundi mwanda wibagiye no. Akamwambia mwingine uchafu umesahau ndo huyu. Wa mama, yule mama
arakoma induru, akapiga kelele, atoya, hapana, uyo ni umwana wangu, yule ni mtoto wangu. wa malaika atoya, Malaika akasema wamwihakanye, umemkataa, wavuze ngo ni umwana, umesema ni mavi. none uyu mwanda wao Sasa haya mavi unayachia hapa nini? kweli ko uyu mwanda usize mu nzu, Kwa nini unaacha mavi hapa ndani? nayo ni ute na mavi tupa nayo yatupe. aba mama, wa mama muze muvuga make, muwe mnaongea machache, n'abapapa baravuga bose, hata wababa wanaongea, ariko aba mama ni cyane, lakini wa mama ni zaidi. Nivyo ni kweli, aba mama nivyo, wa mama ni kweli, nivyo ni kweli. undi mu mama mwingine mama, ndiko ndakwereka icyo watura, niko nakuonyesha kile unachokili, icyo watura nico kiba, kile unachokili ndicho kinatokea. undi mama yamakubitwa n'umugabo, mwingine mama alikuwa anapigwa na baba buri gitondo, kila asubuhi mbere yuko aja ku kazi, kabla ya kwenda kukazi akamomoga, anapigwa, avuye ku kazi, anapotoka kwenye kazi anapigwa, bimubako keshi, hayo mambo alikuwa anatokea kugeza bimenyera, akazoa akaenda maisha yake. umunsi umugabo ateze kumukubita, wakati mume anakawea kumpiga, ukamenga yomwibutsa, unafikiri anaweza akakumbusha mume wake, kuko nibwo buzima, kwa sababu ndio ilikuwa maisha yake. hari ibintu umuntu amenyera bikabuzima, kuna mambo mtu anazoea anakuwa maisha. umama biramubabaza sana, baba bikamuuma sana, aregera umukozi w'Imana, akamsogelea mtumishi wa Mungu. murazi turiko turayaga, unajua tukiwa tunazungumza tugakozi Imana keshi turakubaza ibibazo bitandukanye. Sisi watumishi wa Mungu tunauliza maswali mbalimbali, tuba tugomba kurondera aho byaje, kwa sababu tunakuwa tunatafuta mzizi mahali aramubaza, akamuuliza, aza gusanga, akakutana, kumbe uyo mudamu, kumbe mama huyo akira akana k'imyaka 10, bado angali mtoto mchanga, mtu wa miaka 10, se yarakubita nyina, baba yake alikuwa akimpiga mama yake. undi munsi, alafu siku nyingine akira akana nyene bado angali mtoto, aja gufata se amaguru, akaenda kushika baba yake miguu, amuza gukubita nyina ili asiendelee kupiga baba yake. nyina se atamwambia ati mvako, baba yake akamwambia niache, na uzokuwa mukubita nka nyoka, wewe utakuwa unapigwa kama mama yako. kumbe biramukurikira, kumbe yale mambo akamfuatilia. Pastor mgati subira ruguru sabi mama, pastor akamwambia rudi milimani uombe msa, mwisogiye cyose yagira ibyago, katika nyakati hizo akiwa akipata na shida, yarabibwira se na nyina, alikuwa anamwambia baba yake na mama yake, wanamsikilia huruma, kumbe nibo babiteye, wao ndio wamesababisha hayo. agarutse rero avuye ruguru, aliporudi anatoka kwao, kumbe yagiye kwa se, alienda kwa baba yake, amusaba imbabazi, akamwomba msamaha, agira se ati kuramo n'ijya, akamwambia baba yake tosha yale maneno umesema, ongea maneno ya mpya. se aramwatura, baba yake akakili agarutse yake. Aliporudi yigenza ku mugabo, alikuwa anaenda anajigenza kwa mugabo, anatafuta sokoni kwale, lakini wapi mugabo bimutangaza, yule mume wake akashangaa. umugore atabibwira umugabo, yule bibi akamwambia bwana, unje nabona ko ari wowe nkubita, mimi niko naona wewe ndio unanipiga, ariko byari byaratewe na papa, alikuwa amesababishwa na baba. Bwana sadisa, amena. tuzora turi nziza kuba tuwe tunakili mazuri juu ya watoto wetu. umwana nani wo mwishure, mtoto akishindwa masomoni, ngwigi cyana ni kirofa, unamwambia mtoto huyu ni kirofa. umuntu yirirwa kina umupira mu gihe cyo kugira etide, mtu anashinda anacheza mpira wakati wa kurudi, huyo ni kiwerewele, n'urutwe rungana gutyo, na kichwa kikubwa kama nini. urahejeje kumuvuma, tayari umemurani. ongo kweli, sio kweli? nguyu mwana ngo agakobwa kanje ngere kambaye amamini baje, angalia katoto kangu kisikia nacho kuvaa nguo fupi. wewe mko wewe maraya, wewe wambaye utakuwa maraya, uzoba maraya, wewe ngene wambaye, wewe utakuja kuwa maraya. Basi tayari umerani. Nguza mboga zose kabwana yaziri, eti zile mboga zote kabwana amemaliza. Hiki kibandi, hiki kitoto kitakuwa kimwizi. Unaona kwa yafashe za mboga zose arazi, unaona kama zile mboga zote amezichukua kazila, ati kibandi kile kitoto kitakuwa kimwizi, kibandi wewe kimwizi. Urahejeje tayari umemaliza. Atuwa nyingine yachumise mwana wabo, unaona kisa amemchoma ndugu yake, umba yamuchumise nk'igiti, amemchoma kama mti, tangi nk'ikaramu, au amemchoma kalamu. aturu umwicanyi wewe ni muuaji. unaona nyingine yachumise mwene wabo, unaona kisa umemchoma ndugu yako, azomwicanyi, huyo mtoto atakuwa muuaji. ngere kuyazoba mara, murabona ngere huyo atakuwa mama malaya, azoba mara, huyo atawamaliza. unaona kisa amefaa, azoba mara nyene baba atawamaliza kweli. bafito atawamaliza wakiwa wanagombania shamba.
akana gashavuye muhira katoto kakisilika nyumbani mugira udukubite eti unataka umupige ingego ezava kubita sera abazokubita angalia atamupiga baba yake azomukubita nyine na kweli atamupiga nimwaza kuvyatura si tayari umekili hayo bonsale sana amena reka twaturigiza ko bana bacu acha tukili mema juu ya watoto zetu hari abana dufise kuna watoto tunao hari nabo tutararonka kuna watoto bado hatujapata hari utaracha azovyara kuna yule bado hajakomesha kuzaa atazaa baadaye hariho n'abatararongora na kuna wale bado hawajaoa hari n'abatararongorwa kuna wale na wengine na wasichana hawajaolewa babagendana mu mubiri wanatembea nao ndani ya mwili basengere nabo waombe nao watoto wenye wako ndani ya mwili imani ni serious Mungu iko serious na utararongora ubivuge hata na wewe bado hujaoa au kuolewa sema Mungu atayatenda ugomba ko bana bibazo bibande shiri kuboko yule anataka kama watoto wake watakuwa waizi apandishe mkono ugomba ko bana bibazo bisuma shiri kuboko hejuru apandishe mkono yule anataka watoto wake wawe waizi ugomba ko bana bibazo batunzi ashiri yule anataka kama watoto wake watakuwa wajasiriamali upandishe mkono amena tugomba twature ivyiza ku bana tunataka tukili mema juu ya watoto wetu kuba hari wale wenye tayari wamezaliwa na bataravu na wale watazaliwa baadaye twature ivyiza tukili mema hari byo wifuza ko bizoba ku bana bawe yale unatarajia toke juu ya watoto wako numwanya wo kuvyatura sasa ni muda mzuri wa kukiri hayo haleluya amena haleluya amena muri abo bana bacu katika watoto wetu hari pastor kuna mapasta hari umuapote kuna malevera kuna malevera hari bishop kuna mabishop hari uzotanga ishengero mu Bwongereza wengine wataanzisha kanisa hari uzobarongo ishengero ryo muri Amerika kuna wengine wataongoza kanisa harimo ba gouverneur kuna magavi harimo ba administrateur kuna harimo badeje kuna madeje harimo abashikuru b'ibihugu kuna harimo abadepite harimo abashikiranganje kuna mawaziri izi amena mavuze ni ntonto hizi amena mlizo sema ni ndogo ndogo kweli uone ngene umwana arinyowerwa mu ishuri bibaza ko bitatu kwa kiona kisi mtoto wako anashindwa kwa masomo naona kama mambo hayatatokea nituvuge ibyo tubonesha macho tuseme yale tunayoona kwa macho bali ibyo twizeye bali tunasema yale tunaamini amena niduhaga kuchavuzwe na ntuzenya simama kwa kile kilichoongelewa na fulani duhaga kuchavuzwe n'ijambo ry'Imana kwa kile kimeongelewa na neno la Mungu tugira tubature tunataka tukili juu ya watoto hao uzuri wa Yesu nimegundua utamu wake uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko ukeneye umwana ukeneye kubaka ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango mu kwezi gukurikira nk'aya mango mu mwaka uza nk'aya mango ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwana woba urusha woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje na z'umutima.
urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone wibuke kubusangiza n'abandi.